umusore ukiri muto, ni umujene, afite imyaka 37 y'amavuko. Yahinduye byinshi mu gihugu cyari cyaribasiwe n'iterabwoba ndetse na ruswa yari ikomeje kumunga igihugu ndetse n'ubukene. Ubu isi yose, Afurika, Amerika, Burayi, isi yose iri gutangarira uyu musore. Uwo nta wundi ni Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso, umaze kuba icyamamare, umaze kuba ikimenya bose ku isi hose, ukundwa na benshi bitewe n'imiyoborere idasanzwe. Ni umwe mu bayobozi bafite igikondero cyinshi. Gusa ibihugu byamatse ibihugu babifuza ko bamukora ku butegetsi kugira ngo igihugu bakirinde y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, maze abaturage b'igihugu bagasigara mu bukene. Gusa uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibivugwa kuri uyu muperezida Ibrahim Traoré uyobora Burkina Faso. Ngo ikaze mu kino kiganiro. Niba ari ubwa mbere video zacu, kora subscribe kandi ukoreke kuri video. Ngo ikaze usanga nuko Tom mwese mbaye ikaze. Amazina ye yitwa Ibrahim Traoré, afite imyaka 37 y'amavuko, kubera ko yavutse tariki 10 Nyawero muri 1988. Avukira mu cyaro mu mudugudu witwa Ikera wo mu karere ka Mbonekire mu ntara y'Amahone. Igihugu cyo ni Burkina Faso. Akaba yakuriye mu muryango ufite umuco wa Bondikere, abo mu bwoko bwitwa Mose. Ibrahim Traoré idini rye ni Islam. Nyuma yaje gukura ajya kwiga amashuri abanza yize mu gace avukamo mu mudugudu wa Ikera na Bondikere, naho ayisumbuye yakomeje mu ishuri ryayisumbuye ya Kateville. Uyu ni umujyi wa kabiri witwa Bogdarousse muri Burkina Faso, nyuma witwa Ouagadougou. Akaba naho yaje gusoreza umwaka wa 2006. Yashoje afite impamyabushobozi high school diploma cyangwa se series D nkuko mu gihugu cya Burkina Faso babivuga. Gusa ntabwo ari cyawe, yaje kwiga no muri kaminuza yiga ibijyanye n'ubumenyi bw'isi cyangwa se icyo wakita ubumenyi bw'imiterere y'isi mu isomo ryitwa geology muri kaminuza nkuru y'igihugu cya Burkina Faso, University of Ouagadougou. Naho we yitwa Université Joseph Kizerbo, aho yaje gusoza amashuri ya kaminuza mu mwaka wa 2009. Ibrahim Traoré akafite master's degree cyangwa se maîtrise mu bijyanye n'ubumenyi bw'isi muri iryo somo rya geology, kuko yanatsindiye ku manota hejuru cyane. Ibrahim Traoré afite umugore n'abana 2. Traoré akaba yaragiye mu gisirikare mu mwaka wa 2010 nyuma yo gusoza kaminuza. Akaba yagiye kwiga ku gisirikare cyitwa Military Rose Academy mu mujyi witwa Ipo. Uyu mujyi uherereye mu majyepfo y'igihugu cya Burkina Faso. Amasomo yasoje ari vice major muri icyo gihe. Mu mwaka wa 2012 yaje kugirwa second lieutenant, na mu mwaka wa 2014 bamugira lieutenant 4, naho mu mwaka wa 2020 yahawe ipeti rya captain. Nyuma yaho yabaye uhagarariye ibikorwa by'abashinzwe kurwanya iterabwoba mu majyaruguru no muri Sahel ho mu gihugu cya Burkina Faso. Mu duce nka Jibo, Afataom ndetse na Murukoyi ho mu gihugu cya Burkina Faso. Ikintu utakibagirwa yari no mu butwa bwa Minsuma muri Mali mu mwaka wa 2018, kandi yanatanze umusanzu ukomeye muri operation yitwa Afataom mu mwaka wa 2019, ndetse yanagaragaye ari umuyobozi mu karere ka Jibo. Kugeza uyu munsi mu mwaka wa 2025 nta gaciro umusirikare gusa, ahubwo ni perezida wa Burkina Faso, Captain President Ibrahim Traoré. Uyu mu perezida afite ibintu bimutandukana n'abandi baperezida ba Afurika dusanzwe tuzi, ibyo tugiye kurebera hamwe. Icyambere ugomba kumenya ni ko ari umuperezida ukiri muto mu baperezida ba Afurika, cyangwa se wa mbere ukiri muto cyangwa se muto mu baperezida ba Afurika, kuko biragaragara ko ari we wa mbere mu perezida wa Afurika mu myaka mito muri Afurika yose. Nkuko dusanzwe tubizi, tumenyere ko ku isi batora abaperezida bakuze kubera ku myaka 50 kuzamura. Gusa Ibrahim Traoré yaraje akora ikinyuranye, kuko
yagiye kuri uyu mwanya wa perezida afite imyaka 34 gusa y'amavuko mu gihugu cya Burkina Faso, igihugu gituwe n'abarenga miliyoni 24 z'abaturage, ibintu bidakunze kubaho cyane muri Afurika, cyane cyane ku rwego rwa gisirikare. Ubwo yagiye ku butegetsi ku ya 30 Nzeri mu mwaka wa 2022, yagiyeho ku buryo bwa kudeta ahiritse wari perezida Paul Henri Damiba. Iki gikorwa cyerekana ko atari umuntu ushaka ubutegetsi gusa, ahubwo yumva ko ubuzima bw'igihugu ari ubuzima bukomeye kurusha inyungu z'abantu ku giti cyabo. Kuba akiri muto rero bituma agira imyumvire igezweho ijyanye n'igihe kigezweho, itandukanye n'imitwe myinshi ya gisirikare y'abantu bagiye bagondera ubutegetsi cyangwa se bagakoresha imbaraga zabo kugira ngo bacishe bugufi abaturage. Kuba rero yagiye ku butegetsi akiri muto bituma bigaragaza ko ari intangiriro yo guhinduka ku butegetsi bwa Afurika. Ibi bishobora gutuma ku mugabane hose hiyongera abafite imbaraga bafite ibitekerezo nk'ibya Traoré, ntibibe gusa iby'ubwami bw'abasheshakanguhe. Ikindi wamenya kuri Traoré nuko yakuze yumva kandi agendera ku mahame y'intwari Thomas Sankara. Thomas Sankara nawe yabaye perezida w'iki gihugu cya Burkina Faso hagati y'umwaka wa 1983 kugeza muri 1987. Uyu Thomas Sankara azwi cyane mu bwitange ndetse n'impinduka yakoreye igihugu cye Afurika Burkina Faso avukamo. Ibrahim Traoré rero nawe akunda kumuvuga cyane, amushyira imbere mu bitekerezo bye ndetse avuga ko akomeje ibitekerezo by'umurage wa Thomas Sankara, kuko icyaranze Thomas Sankara yashishikarizaga abaturage kwiyubakira igihugu cyabo, kurwanya ruswa ndetse no gukunda iby'iwabo kurusha iby'amahanga. Ibi nabyo nibyo usanga hanini Traoré aribyo avuga mu rwego ruhameze. Ibi bivuze ko Traoré atari umusirikare gusa ku butegetsi, ahubwo ni umuntu uharanira imyumvire y'ubutegetsi, akubaka n'ishingiro guteza imbere abaturage mu nyungu z'abantu bake. Uko gushingira ku munagiro wa Sankara si ukubyibuka gusa, ahubwo no kwerekana ko ibyo Sankara yaharaniye bigifite agaciro n'iki gihe cya none, kandi n'Abanyafurika bifuza politike ishingiye ku gaciro, politike ibaha agaciro nk'Abanyafurika aho kubishingiye ku nyungu z'amahanga. Ikindi kintu wamenya kuri Capitaine Traoré nuko yirukanye abanyamahanga mu gihugu cya Burkina Faso. Abanyamahanga bafite gahunda yo guteza umutekano muke cyangwa se abaza gusahura igihugu cya Burkina Faso, aba bose yarabirukanye. Bikubitiro yirukanye Abafaransa, kuko muri Kamena umwaka wa 2023 Ibrahim Traoré yatangaje ko ingabo z'Ubufaransa zigomba kubavira mu gihugu. Mu magambo ye yavuze ko adashaka ko igihugu cye kiba ikibuga cy'imirwaniro y'amahanga. Yaragize ati Burkina Faso izishakira ibisubizo byayo mu buryo bwo kwigenga, kuko gufashwa bitavuze kuba imbata y'amahanga cyangwa se kuba inganzwa y'ibihugu by'amahanga, kuko yashinje Ubufaransa gutinza intambara y'imitwe y'iterabwoba, kuko byaje kugaragara ko Ubufaransa bufite inyungu kudatsinda iyo ntambara. Ibi Traoré yakoze ubundi ntabwo bisanzwe muri Afurika cyangwa se n'ibindi bihugu byo muri Afurika, ibihugu biri mu nzira y'amajyambere, kubera ko usanga ibihugu byinshi muri Afurika bitinya yuko bikoze nk'ibyo Traoré yakoze babahagarikira inkunga ibihugu byabageneraga. Icyo rero nicyo gituma bafunga iminwa, kuvuga bakabyihorera. Usanga perezida benshi ba Afurika ntabwo bavuga, nta kintu bakora ngo bagaragaze ko Afurika dusuzugurwa, bagaragaze ko Afurika ikandamizwa. Ariko Capitaine Ibrahim Traoré we aragira ati niyo twakwicwa twese ariko tuzapfa turi Abanyafurika bihagazeho. Ibi bigaragaza ko Capitaine Ibrahim Traoré ari umuperezida udasanzwe, bigaragaza ko yashatse guhindura diplomasi y'igihugu cye, aho gukomeza gukorana cyane n'Abafaransa nk'uko byahoze. Yahisemo kwegurira igihugu cy'Uburusiya, igihugu kirimo kwagura imbaraga zacyo muri Afurika.
cyane cyane mu rwego rwa gisirikare ndetse n'ubucuruzi. Ibi binagaragaza n'umubano afitanye n'Uburusiya, kuko Traoré yakiriye intumwa za gisirikare zivuye mu Burusiya kuva mu mwaka wa 2022 kugeza mu mwaka wa 2023. Nibwo Traoré yagaragaye mu nama rusange yiswe African Summit muri St. Petersburg, aho yahuriye n'abandi bayobozi ba Afurika bakorana n'Uburusiya cyangwa se inshuti y'igihugu cy'Uburusiya. Aha yemeye no gusinya amasezerano y'ubufatanye n'igihugu cy'Uburusiya, harimo no kohereza abatoza ba gisirikare ndetse n'ibikoresho by'intambara. Naho mu mwaka wa 2024 Captain Ibrahim Traoré yatangaje ko ku mugaragaro ko Burkina Faso ishyigikiye uburenganzira bw'Uburusiya ku isi, ndetse banashyizeho amasezerano yihariye ku bikomoka ku mashanyarazi harimo ndetse n'ikoranabuhanga. Uyu mubano wongera gushimangirwa umwaka wa muri Gicurasi umwaka wa 2025 mu gihugu cy'Uburusiya wo kwizihiza imyaka 80 cyahoze Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti ku butegetsi bw'abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi. Nubwo Ibrahim Traoré yahawe ubutumire na nyubwite Perezida Vladimir Putin, perezida w'igihugu cy'Uburusiya, anamwohereza indege ye bwite agendamo. Gusa by'umwihariko Vladimir Putin ibi yabikoze mu buryo bwo guha agaciro uyu mugabo ukiri muto cyane uri gukora ibidasanzwe muri Afurika, ufite imbaraga, ukiri muto, ufite amaraso ashyushye nka Ibrahim Traoré, ukunda kwiyambarira imyambaro ya gisirikare ndetse n'imbunda nto pistol bitakurya. Ibi byari bigamije gushimangira ubufatanye hagati y'igihugu cye cya Burkina Faso ndetse n'Uburusiya. Ni ibiganiro byabaye hagati ya Traoré ndetse na Putin mu gihugu cy'Uburusiya kugira ubufatanye mu buhinzi, ikoranabuhanga, ndetse n'igihugu cy'Uburusiya kikamuha abasirikare batojwe bya nyabyo mu kurwanya iterabwoba mu gihugu cya Burkina Faso. Ibi byagaragaye mu itangazo ryatangajwe nyuma y'inama yabaye ku ya 10 Gicurasi mu mwaka wa 2025. Mu ijambo rya Perezida Traoré mu biganiro bye na Putin, Perezida Traoré yavuze ko iterabwoba riri kwibasira umugabane wa Afurika rituruka mu buhungiro bw'abakoloni, kandi ko hakenewe ubufatanye bw'ibihugu bya Afurika ndetse n'ibindi bihugu bikeneye amahoro cyangwa se biharanira amahoro. Ndetse navuga ko igihugu cye cyifuza gukorana n'Uburusiya mu bijyanye n'uburezi no mu ikoranabuhanga ndetse no kongera ubushobozi mu by'ingabo. Ibi bigaragara ko Traoré yahisemo politiki y'ubutwari, gusa nubwo yagira ingaruka z'igihe gito. Gusa ni isomo mu bindi bihugu bihana amasezerano mu cyuho cy'ingabo z'amahanga. Kuba yaremeye gukura igihugu cye cya Burkina Faso mu miryango imwe n'imwe mu bihugu by'amahanga bituma ashobora gukora ubwigenge n'ubwisanzure ndetse n'ubwubahane mu mubano mpuzamahanga. Ikindi wamenya kuri uyu mugabo, yashyize imbere ubusugire ndetse n'ubwigenge bwa Afurika, kubohora burundu Afurika ndetse ikagira ijambo mu biyireba. Traoré avuga ko nta gihugu cyari gikwiye kugira uruhare mu bwigenge bwa Afurika, kuko Traoré arwanya icyo bita colonialisme moderne, aho nk'ibihugu by'Ubufaransa bikoresha ubucuruzi, inkunga cyangwa se ubufasha bwa gisirikare kugira ngo wikubire umutungo kamere w'ibihugu bya Afurika. Uyu mugabo rero kuva yagera ku butegetsi yakomeje kubwira ibihugu bya Afurika gukorera hamwe, gukorana nk'abanyafurika bakareka gusabiriza. Ahamagarira urubyiruko kwiga, gukora ndetse no kurengera ibyabo nk'abanyafurika. Politike y'ubusugire bwite ni inkingi y'iterambere rirambye. Iyo igihugu cyigenga mu byemezo kiba gifite gushyira gahunda z'umuturage imbere, aho gusanga igihugu gikorera mu nyungu z'abaterankunga. Ibi ni ideology cyangwa se ibitekerezo byiza bishingiye ku ngengabitekerezo ya Afurika, kandi bikanatera ishema ryinshi mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Ikindi wamenya kuri Traoré, ntabwo yigeze avuga ko ashaka kuguma ku butegetsi igihe kirekire, mu gihe usanga abandi baperezida ba gisirikare benshi bagiye bagundira ubutegetsi. Ibrahim Traoré yavuze ku mugaragaro ko atari perezida w'igihe kirekire. Avuga ko ari umuntu waje gufasha igihugu cye kuva mu bibazo. Avuga ko azasiga igihugu cye gitekanye, abaturage bafite ubwisanzure ndetse n'icyizere cyazaza. Hanyuma
akisubirira mu buzima busanzwe. Gusa nanone yavuze ko mu gihe igihugu gifite ibibazo azakomeza kwitanga atitaye ku bimuca intege. Avuga ko kurwana ku gihugu cye ni ishingiro rya mbere. Iyi mvugo y'umusumba iri mu mutwaro, ariko inasabwa gukurikirana icyerekezo gishingiye ku bikorwa. Biramutse bigenze neza bibaye ukuri, byaca agahigo mu mateka ya Afurika, aho abaperezida bakora igihe gito kandi ugasanga batanze umusaruro muri icyo gihe bakoragamo, maze bakanasimburwa nta mvururu cyangwa intambara zibayeho. Ibi birenze n'icyerekezo, ahubwo ni politiki yo kwanga kugundira ubutegetsi. Ikindi, Kapiteni Ibrahim Traoré yumvikana avuga yuko atari perezida w'abahirwe. Avuga ko ataje gutegeka, ahubwo yaje gutabara ubuzima bwa Burkina Faso. Amagambo yati, sinshaka ibiro byiza cyangwa imodoka y'akataraboneka, ahubwo nshaka ko abaturage biga, bakarya ndetse bakagira n'amahoro. Iyi mvugo igaragaza kwicisha bugufi ndetse no guha agaciro abaturage. Ni ikintu abaturage bishimira ko babona bayobowe n'umuntu uzi ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ni nayo mpamvu mumubona yambaye igisirikare kenshi, ntabwo yitwara nk'abanyacyubahiro b'ikirenga, ahubwo ni umukozi wa rubanda. Ibi ni ibintu bidakunze kugaragara ku bayobozi ba Afurika. Kugaragaza ko ari uwa rubanda ruciriritse ndetse n'imyitwarire ye bigaragaza ko ari umuntu wa rubanda. Ibi ni ibyerekana ko abayobozi bakwiye kuva mu cyubahiro maze bakagana ku rwego rw'ubusabane n'abaturage. Kandi Kapiteni Ibrahim Traoré akunda kwiyambarira igisirikare, aho usanga abandi baperezida bambaye banikirije nk'abanyapolitiki. Kuva yakajya ku butegetsi, nawe yagumye agaragara mu mbwirwaruhame kugeza uyu munsi. Ntagaragara atambaye imyambaro ya gisirikare, ingofero itukura ndetse n'imbunda ye kwita Kristo. Ubu buryo bwo kwambara atya ntabwo bigaragaza ubukana gusa, ahubwo binashushanya ko yibona nk'umusirikare uri ku rugamba rwo kurengera igihugu. Ibi bitandukanye n'umutegetsi wicaye mu biro gusa. Ibi bituma abaturage bamufata nk'intwari irwana ku buzima bwabo. Iyi shusho ye ni ihuza rya politike ikomeye. Kuba yatiyambika kositime nganigirize, ibi bigaragara ko ari umuntu wihariye ku giti cye, binyuranye n'abandi bayobozi b'isi, aho usanga ari gutanga ubutumwa ati ndi kumwe namwe ku rugamba. Ikindi wamenya ko n'umuperezida Traoré nuko yihagararaho cyane ku ruhando mpuzamahanga. Ibrahim Traoré si umuyobozi usanzwe, ahubwo ni igitekerezo cy'impinduka ku mugabane wa Afurika. Ibikorwa bye birasa n'igisubizo cy'ibibazo by'abanyafurika bamaze imyaka myinshi bibaza ko ari mu bantu bake batinyuka ubwoba, maze bagakora ibidasanzwe, bagakora ibyo abandi bategetsi badashobora gukora. Gusa amateka azagaragaza ko ibitekerezo bye bizaba intangiriro y'ubwigenge ku mugabane wa Afurika. Ese umaze kumva itandukaniro hagati y'umuperezida President Kapiteni Ibrahim Traoré ndetse n'abandi baperezida ba Afurika waba uzi? Ufite igitekerezo? Ugishyire muri comment. Kandi niba wakunze ino video, wibuke gukanda like. Niba kandi uri mushya utari bwakore subscribe, iki nicyo gihe ukande kuri subscribe. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi.